ka statement ka ba wahida u Honorable Union Minister jo Sarkar India mo ba ya ka tinindingit pelong compulsory no ni no instant stick kata bangi I tambah adu mentah tanah kalian government ngapat soban ngin yo no belum jintho ka belong official ten rai na kalian ka jongi ismo bungi don na government na kalian ka party nilai long jalan bat ni lai sim ya karai ba ya ni dan nundur ni namlah ban pediak namar la takajak na ka khatin mar kerajaan aja ndero ten rai ya kita bat ki bakwa ban keren hindi ta 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 ka khatin da ngi election nasional mo da nang khatin ka bang ba tambahan ringi kuah syabai kene kaktin ke jongi baka di ban im kene ban long baru spa lina takada bang persya dari ke bangi kuah ini kalau baka government of India baka itu no kaktin jongi berperang po constitution ichidul nang bangin yo ban benar kam nomor kaktin jongi di baru spa tata hakata ke jingi song jongi ke jelang bangi long ka jelang jong si jong ka parti jongi PDF bang lai rai ba no bangi haban persya ba ni ngim lah priang ni ban penbor mo mla ban penbor ino pi ban penbor ba pin ong ba pia ban keren dan ketir tamang ano dikata ka dai kan so makalin jung pati bak gini persya bak adu mentangi pan yo pat official komunikasi pat dan kata ka jing ya communication bagian ai shani ba nilai yo official na kalian government ke jung ba la ni haban tho lang yapan keren hindi kung kita kini kapal po yan yung si itang yung bagi newspaper yung ba frost kaya si benta ka day ka bang ilay keren dengan orang IP ngin sahab lay kendo yung Chief Minister officially nakaliang party bani keren alor kani tinrin mentau Chief Minister undak tin dalawan mo hindi kendo bani keren alor kani kendang makan kamsya yung bani keren lang mengidon lang ako yung government orang IP idon company siya idon company keren lang kendang nakabenta ka yung mentoy joki nong syong apa ka state ko yung mereka mau menang keren di. Lagi pinang bun jat lagi kitin lagi di kejing kerku, kejing mentoy balik cino. Apabila cak asam pinang ban keren asamis tu pensuk itu. Bila cepo Manipur pinang ban keren Manipur itu pensuk itu. Bila cepo Delhi pinang ban keren di bak pensuk itu. Keno kitin da pinang di kejing kerku di kejing mentoy. Tambah orang itu ban penbor yang nuyu ban ong bapia ban keren yang kitin kata tu bung ngiran kene kitin ko ba ngilai keren naduk ba dan sedang ni state naduk ki long shwa man shwa bangi yo kene ke ben ribu it ko jong ngilai keren dan kitin ko ngin kelet no kene ngin pelong compulsory ya ko ibat ka kitin apa mentak compulsory language ki jong itu ketika bang habat kan kasi henry galak ban shulong ka additional subject lagi galak ban dei ka alternative subject jong ki bubun balang ki kwa ban sim dia ka kitin di tekatang mendai ban kata te kasong haki handai mo pinlong compulsory kata out of question ka bamla ki mang priang kata